Amina kwithiwa ndini na ikwitha ni kumalanza akolete thina ni cha akwitha ni kata ni kumalanza imbo because ile ikala permanently normally I mean unless with the ninja ndegwele ondo kukulia but normally yani okay na ele ngomwelewa ni weti wae mundume ni wapika mwisho maybe not to expect ya with the selikanzini pio aye. So you akolete ila wamina kwita lakini wetha mundu su then mundu ka kila tasa tatembe tu siendere si tikite sinashamu them akolete kana pe thina. But given you natural, that is the natural thing. I mean kawaida si atuzelo likanzini ndi Madam Lydia kana sele umala ne okay must we can mix ikolo yake yuze ipa ikolo yake okay kana njaribu ne mazonge kulingana na ono kumwelewa normally ila mundu mukana mundu ume makomana tiwo mundu mukani wololo ana mundu ume nake kikamba kila utume mundu ume nake ndabika bandu aketa amina amina ndio maanisha mundu ume kila weta kikala mundu mukani throughout aye no for a short time and especially mundu ongama sindu zinezie kala amwe nesiuma kila kibani twa separate ye you kikamba dize matter of out nature but within ila mundu ume weta within kindu kiwoju cha mundu ume kile yake kwete sindu ile pembeo na ba kiwoju kenge kegwae mbeo okay asongo bageta generally mundu ume kila ume in general the semen within the semen ni bobe sperms na you and mama na kana semen in it sperms hapana you can actually have semen without sperms oh kila kitu ya wamwe ni the sperms and is endo microscopic ne very tiny tikendo tonyojona na medho but generally kiwoju whether mundu beembe ni atomika kana dina atomika by the end of the day after some time nesuma ne what is it last year only at most for 72 hours oge ndio na kwa majority kila kiingete ka na yuki kenge kajua gete pole kwa uzia ile kwa kala mundu mukani throughout no get zikana ku permanent na ndo alama twane for example ni mweka amundu as more than once per week mundu sichuma ko kwa ndwede uzoiti kwanza ngombe yeweka ukila mtu na kila mtu yutazima kona kila mtu nyokela kindu yuketa umai wo mundu mukozi we ile hata aya ozino wasongeka Jamie Mzimbi agasia masini goli ataalamu kana benda wa ito na utumika mondo na irregular periods ukala ne si regular yes dawa zibo but they usielo nenga done dakitale mutaalamu wa maundu maka ni si balance hormones yes si balance hormones na nenga dawa nenga gynecologist ndakathi chemist amema mute kitumi nika na utetheke ni walembe kwa mbodhimwa nika no manyike ni hormone siba si lower kana si higher than the normal ni siba lazio nindi cha kuregulatiwa kana kuregulatiwa so you need to see a gynecologist nika nambe yambe kuthima na amina kuthima ni wamanyai is it the progesterone is it the estrogen which hormones need to be balanced kwa at this vitali ona mtaalamu wa jao wa maundu mosi ai maenda gynecologist nikana amudhima manenge the right medication Baba ngi waite ndigarato taisito yake ete niki ibinela wakoma na mundu muka NCD umayusu ite with ya mundu muka mukola kwa niko na dry spell na ati nakuwa nimekosa sana hiyo na unielewa na date wengi nikipiki best wa kuwa mbaki watatu na madina make lakini ningi generally I mean ando bae leo kususia na madina paso no ye then ando tofauti you then na webu plus kukudwa whether you had a dry spell or not I don't think it's a problem kapasa mtone ayo wasosia ndao trapia nungu dhana usuatia lakini pia kilwata kwa kesio munu hata kwa kana kwemba na Siemens kwa maana na spam sasa ingine kibuki no kibuki dai bai dai usuite okatangi ne kau lakini pia nakana nuko ya manga na njugu muno ionekana usino no Kweza avocado pia tena na ngisi si amalenge ulongi 8 bado meo katika stage ya mbe ino ya monduma ametoa na tunena lakini agazi already with either ni mutino muti omo kwa wiki na aiti atede within a with the wita meo katika stage ya mbe bado maineza kubika stage ya akeli lakini ima ndo wangu watabama kuita na baby sweetie kutinda bamwe kukoma magwara nete siama ndo asuma zipo kana mume onako okamwe
but asia with ya yumote with muno no umwe akolite thina nimo kwa gaso au ndiko nena muntu byoze na thina niwe sikindu kimutu nithire tutabyandu nati sawa tu byande tambuku amutu byo mmoja kwekati muno tikwe kuzaidi kwekati by the way and when you associate ya kumba na satisfying sex ke kutinda boy mambina mainge kuna kuthimeni shots kwimwa na mindo ya kukuyania ni bala inywele muyaniwa ona mutu muno uyanite muyaniwa ko mundu ndakambie ko na iko we less team mundu me wa kuyana uketha ndoba na la muno kana chao uyu oketho bika obuna kyanibwa na mukake anibwa paithina pewa mumaenda au bindo yingi yiyo weto lakini ukethia team meaningful nundu na satisfy chao kebet mumama ko muntu myozu kwa mondo zukindu kimundo no muya nikana unless with the name kwa manwa kwithia uti uthi for a very long time ti undu munene muno to no tumambia kukwetwa stress kana chao obindela yake ukunandu bayana na no yani to provided is satisfied no yani to musia ithia thanu kusia ukwenda kila kingi icha ukwata na moko na kweta na masitwa isi ukita kuimia siuka naturally ikambio fedi ukambia kusikata ukambia kusia musia kana mwingie chao mwende na wendo wenyu undu muibangita pesa bigongiba kwa sia tuiva mwe eta Patrick Ramsey zomo shabiki wito Stacy Sabrina kasia tuiva mwe mitambo ni ya Athiani ulongiba kulite yo vagina dalita kumbia in fact was sound kubwa ama ni kidogo ngwele ando bende to boa sauti wako unike mwabeta kwa didu wewe badidano beto kwa didu kulingana na ndo ngona I think ando ingine meleta madhino ni kindu kino na pasa ingine mawetamo no yuloa odidu ono na wona inge mayandika imanisha ni kindu kima kideta kima disturb for long nondo siendo isia nganya edhia ona kibukingi nganya edhia ona ngana ni kindu kithita ando inge maikosania by the way perspective inge masi ti mundu muka eweka ona mundu mela mwende na ikati la mundu mewongama ni umasia some fluid nundu nake mutizo nukweyumba nyakwikata kuseo bianzia yake balokwisila na sindu isuko umundu mimya fluid yake mundu mukomya yake nombaka baya thibake weti muno nukona ko uti mundu mukewe kala mazemba kwaze mundu mukani kiwu chao ona kuona kiwu kumya na combination isu sangi niyo yikata niyo yikau kwa mengi pia mind yao kethia ni wabika bandu wabika climax ni wa umyembeu na yende I mean do expect bandu bembe bate weti nundu already niwekata pe undu weka nyapa ko it is a normal thing what we are trying to emphasize is kana unless mundu there no wolf land no ndwa normal kumba mundu wet during sexual intercourse you ona issue eno ingi issue eno ingi ya yutata mutyo umwana no indi yu motwanite Nimizi UPS wanu nimona mundu sinoda kutha labda yuma lukanza kana yika nona yu kwaza ti about ni yanata wana with you wo mola kino kadha nokuanisa manzako but you mbetekele yu aingi katika misi yuma na kwa mana nundu uonekana labda beba bandu bangi wikata wewe ni bwa ena nyoto asandu mekati meaniwe ti lazima ukangangania abu ne kana we aniwe koya munuti ko kumanisha no bona nigo na kuona koya kanini pia tiko kumanisha ndo na bona ko kila mundu level ila yake na bala we ania wanandu mayana na kwa ndo aindo safari zwimwe is more than enough ni we aniwa na ni we anicha mwenzake kwa mupio ndo safari zwimwe lakini akakuebinda ya samuno by the time abike munana na kane we aniwe no kada munana muzunu wo muyanie kwe mundu ngiona wendie malatano na pengine munana ndo nekata ndani aniwa ko kila tukwasa nati ndini wa mathawa ma kitandani pai mukuli kila mundu ai sound we anyebu nondo we anyasama masini uso ukoma nangwa na we na wendo kitandani kimwe so au metangalo sagi timo tongune akoli tekana ni uso ukoma nangwa na we na mwendo wako
Sionekana na automatic isonge. Amba ide yangu tabio yu kwanza. Hii kitu kichete ndamo notando kwa manangwa. Nenda kwazi. Okay. Megemba ika. Oneka ika. Nendo mugoli nengwa level iba ne suit uko mie na sio yeka nani. Si suit like wanayo tangwa ningi tiongwa ningi mundu kwa manangwa. Tracy and bantu anita. Unless with the you go impepa with you go impepa and my low eto kweli. Lakini you know kwena impepa kwani mundu lawi nake kuna nibula do beba we Madam Lydia wiki yangu yake. Aye ba nani maze niwezi prices zindu hizi season. You no ketha we onebula yo beba niwezi bana beba etobiketi Number 2 no tonya kwetha we season izi uketha mwitonya kuonana. Labda mundu nibidana yake ya mai maybe you to iba maba. Na no gwe mbepo. I mean saying with the level ya mbepo generally adu make ya night dress tiwo generally na yumo ndo sio kwa hata nini ya kwindi madam ni kutange byangu wala wekete mazi ai ni weki ongo ogede wana wekete ngwe mazi okoma mazi no neto na imwe ya jamaa tazia aume ndo ni ndikumya zilale kana umai sio na provision ya mundu wa bandu wizela nage ko bandu bake what I'm saying mbona ndo kyangu azia ku communicate rejection kana kulea mundu longi ndikwena kwaze yes or no but remember saying we aka lo tuko ukamuka kazize especially tuko yokamba ukewa boys ya I mean zi akaya jone ndio kuma loka dio zizia na yimo ndo ile na kinyaza kiyo bakubithe zi akaya nyino kilo yimo zete umaliti plus no muko na mondo benye no keke kinyaza cha gwedani lazima weke but I'm saying bengo imoto nyagwe kyo then kwekyangu ekyangu itaziea mundu kweka maundu bage for example twice aka kukoma wiki ngwa ya ndeni oneka ikolea mweme ukana chao ti healthy nundu noni ndi aonzebe uketha mwino wako atonzebe uthi ando kwekyangu ekiongo itonyo kwa la mwenzako endo beta wethi no ekata no abite lakini nyona kwina mbepo yipo pau pasa gani nini yaku nini mutawani munene kansela mutaiwa makanisa this one of the things is andu matwanite nitwawetike nikumetwa asiai aume mende wa nikila mene na etha nukweta kwendeza mume waku aye kila uwite no mpaka ukipackage nesa withie nukikata withie chene nikana kimwendesi kwa isu ni nzia mwe yakwa asiai etha nuenda muno withie ni wane wa access no usio pia withie we easily accessible lakini pia kongwa imwisikiawa ukethia ngwesu onembwa nongwa ni yakwendeza zaidi wendeka nona wendeka zaidi nundu ni kwikaliti chao ni kwikaliti nesa uketha we sexy lakini the key thing is with the no etha no jaribu kwikia ngwa with the ngwesu ni easily accessible ndu mwenzako ndio usoma kwa mubingia with the nduke kata nundu kwa wange mazima kwa mamea thei na isisi okutani aisisi okutani na yekumba onagawezo ndizo ndithia yu kulenga thengeka aja le kumbitu yakaneza mwana ndo no access loid so wewe pia bina dukono bondi kwa tawe tino kubela kwa kumbitu wa mbale mazena kwa tibu ona kaza ile gani wapata ni yako but the key thing is ndino amutwano no sio mugekala in a way ukethia ni mukikata ni mukwenta each other ni mukwendana pe mune wi watu yawe ni mukube na ni mutheke na you nundu wenu size small osie t-shirt ya extra large ni wiki aikoma ni wiki aikoma ndege yake ndo kingi ukethia mundu akenda emebubo na zebe ikokela na no mundu maiseova saying you know quick your fun but the key thing is either mundu akwe accessible na mala maingi andu ala make yangwa the honest truth is sometimes with their amwe nime ubingi ya mume kana amuka maike kata maika access kwa u ne kutumito asia ukekala umuka koma onesa mwe athei ibindesio ila ukoma na mwe bikonesa it's also a good thing nikanoke thia ni mwenda isania na ni mwe thone bindesio
nienda kuongela nasi masi nundu story yangu zaingi no to mislead yandu kana ndo ba me understand ma le ku understand the right position ila tukazia ni zaingi whether wenangua kana ndo inangua kila kimata ni your relationship ni maile ku work on your relationship nundu ben a lot of non-verbals in marriage no okay buka the wicked lingerie lakini the environment ilamu created in terms of relationship ono mweme wekira kakula kwa attractive nde ukona nondo because of other factors so my point is no wekiongwa kanoka lea kwekia but ensure your relationship is working number 2 story yangu wazaingi adodemeki anondo wa many reasons wazi yuta la twistenge tudu nasiana amowe nasiana nini ugethea otukone kuamuka ukati usisi asiana kwa uwe ugeza kwambia manza ngua balai kana lezo weyobe I mean no itonyo take time kwa depending on the stage yenyu ya marriage na your circumstances no mweki ongwa kana mokalea kwekia the bottom line ni gwela wekite what are you communicating and then kwegangwa with you koma for example igangwa with you na mwanzako and then ukegara no ganda zindu zake no akwate lakini ukegengwa zio put off for example ando amogethia ibeti nondo nduka no chambu azia good nduka no tindo boita kwa ondo amwe ya lazy tiwo mundu yoza t-shirt yandike rokimu na uwa na wethio kama nayo I mean be mundu attract wa t-shirt yizu kana easy a campaign ilo nengiwe ya uda wanewe ya azimio la umoja kwanza hii ni mbaya sana na yote ya kwenda wethio kama na t-shirt ya azimio la umoja nondo ndio chama chako na yake muhimu ni wa uda na yake akomende na jabu na yake ya uda so I mean what are you communicating kana t-shirt yizu yake pesa wa mundu zula mvugu put off. So I'm saying you need to choose what you are wearing and also what you are wearing, what are you communicating. Na pia finally look at your circumstances. When I say for example another man asiana ito nyakwida jao ya mugotuko na nuko mugotuko ziwazi sisiana labda niko ya or something mundu tozu kwa ndiko na bena thina wa agomete na ka night dress nundu zaingi mwana niko yo tuko gera while on jump kitandani wizo stokia bedroom kwa mwana we muthei I mean uno sisi as circumstances but most importantly what are you communicating even with your dressing no dressing communicates